Kia ora e te iwi, haere ake nei I te karere, kua tau atu tētahi tira Māori ki New York, Amerika, ki te whakanui I te whātakau mātahi tau, mai anō I te taunga atu o te whakāturanga te Māori ki te whare pupuri taonga o The Met. E tino pukuriri ana ngā kaitono e rima I ngā wāri Māori o whanganui I te whakarerenga atu o ngā kōrero mōrātau I te pukapuka a te kaunihera ārohe. Kua kōpaua a Māhaki Albert hei toihau hou o te kāhui hauora Māori o te motu. Ko ia te kāhui I whai I te mana whakahaere ia whānau ora. Nō reira, kei ngā pou tiaki I ngā taonga whakarerenga iho a manawa tuawhiti mā tēnā koutou katoa. Kāti kua tau atu tētahi tira Māori ki New York, Amerika, ki te whakanui ake I te whātekau mātahi tau, mai anō I te taunga atu o te whakāturanga te Māori ki te whare pupuri taonga o The Met. Me te manako o ngā ringatoi Māori nei, ka eke ngā taonga Māori o te wā nei, e whakāturia ana ki tērā whenua, ki te taumata e tika ana. Anei te pūrongo a Kereama Wright. E māre huana koe ki hea te ākuku te ukai pō te apuru. Pāororo kau ana te karakia Māori I te whare taonga rongonui o New York e mōhiotia ana ko The Met. Tāku tau e kātahi nei a te waimaria a tāu e te Māori ki te kite ai te iwenei taonga a tāu e iri ana ai te taha o ngā kuru tonga rerewa. However, the Māori taonga is far and few between, but that could be because of the rarity of the taonga. I think we're very privileged here at the Met that we do have a Māori curator, Maya Nuku, really leading the charge with these collections. Our contemporary wall is this piece, Solitary Female Huia by Fiona Partington. Te kaumārima katoa ngā taonga kai konei e whakāturia ana. He mea hura I te whakatuwhiratanga o te peka Oceania I te marama o Mei kua hori. Te Māori opened through a dawn ceremony here at the Met 41 years ago, and when we reopened our galleries just a few months ago here, we wanted to really honour that ceremony by kind of, in a way, recreating it. I haruru te ao whānui te taunga mai o te Māori ki tēnei whare taonga tonu I te tau ko tahi mano iwarau waru te kau mā whā. Te mei I reira mātou I te Met ki te aporo nui. Ka piki ake I ngā arawata. Kau ki anō ngā maara ki te taimei eke ai ngā kaumātua ki te taki I te kawa. Ki atu eratia atu te raunga o kātutanga. I huri ngā whakaaro o Aotearoa ki ngā toi Māori, a hei tā Sylvia e rongohia tonu tia na ngā hua, e rātou. The Te Māori exhibition was really a paradigm-shifting exhibition here at the Met as well, in terms of thinking how we frame and think about the art that's in our collections. It allowed audiences here in New York and elsewhere in the United States where it travelled to see these collections not just as art objects but as ancestors. Heoi anō I titiro ana e nei ringatoi ki te pitomata hei ngā tau anamata. Pai tonu kia kitea kaua noho ko ngā taonga e rotu ana, engari kia kite I te toi Māori e ora ana, ka kite I te moko e ore ana, ka kite I ngā kairaranga e mahi nei a rātau mahi, te kite I ngā kai whakairo, I ngā kai oroi, I ngā kai wahi uku, e mahi ana e kite hei hoki mātou I te manawa ora, ke kite anō mātou I te toi ora, e ora ana, kaua noho e rotu ana. Tautoko mārire I te rā o kāro I te mea, mā te mai ngā kōrero o aua taonga o ka marama. In terms of ways that the collection is growing and changing into the future, one of the areas that we're doing that is more of a focus on collecting works by contemporary Māori artists. I tēnei wā ko te mahi nui ko te whitiki I ngā hononga ki ngā whare taonga huri noa I te ao. Kereama Wright, te karere. E tunu pukuriri ana ngā kaitono e rima I ngā wāri Māori o whanganui te whakarerenga iho o ngā kōrero mō rātou I waho atu I te pukapuka a te kaunihera ārohe. Kua whakapāha atu tētahi o ngā āpiha o te kaitiaki take kōwhiri a Warwick Lamp kia rātou. Engari nā tēnei hapa, ka rarupea ngā whakaaro o ngā kaipōti hei te wā o te kōwhiringa wāri Māori tuatahi o te rohe o whanganui.
Kua riri, kua matekiri e nei kaitono Māori. Ka riri, ka I te mea he mai tu kino tēnā. E harati nei mo ta tangata I wariwari tia, no mātou ta utu o tērā he. Kua whakapāhale mō ngā hapa I puta I te tūkanga whakaperehitanga, a e whākina nā no te he. Kua pārongo te Pāti Māori ki te kaunihera mo te āwere I ngā kaitono Wāri Māori I te pukapuka pōti, a kei te pā no tēnei raru ki ngā kaunihera ārohe o Wairarapa me o Pōtiki. It's not acceptable that Warwick has just said, okay, I'm really sorry, I take the blunt for that. It's a missed opportunity for our community as a whole. But to actually take up the solution to rectify it is a whole different matter. Ka hui tahi te tumu whakarai o te kaunihera ārohe o Wanganui a David Langford kia elections.com kia tukuna I ngā kōrero o ngā kaitono Māori ki ngā kaipōti katoa o Wanganui. Why should the onus be on us to ensure that we continue? We have worked incredibly hard already. 4,180 Māori voters in our electorate. There are over 40,000 Pākehā voters. The last 3 elections, we never succeeded in getting Māori at the table. Ka haro take te kaunihera I tēnei take, a mānāna ke ngā pōtitanga ārohe e whakahaere, me te tūmanako kaore te hapa I whakaawe I ngā kaipōti o Wanganui. We want to contribute back to our community. We want to reinvest back into our community. And I hope that the community supports that. It's about a partnership moving forward. It's not about being divisive. But I'd like to see 2 good candidates out of these 4 at the table. Honour thy treaty. Kia pōti tika, kia pūrangi aho ngā kaipōti katoa I mua I te pōti mo te pupuri I o rātou Wāri Māori. Line ni tu I tupou, te karere. Kāti kei te hono mai a Willie Jackson ki tā tātou rūnanga I ngā kaupapa o te wai nāene kei te whare pāre mata. Willie e whanga mai ana. Tēnā koe, William, kei te pēhea koe. Ka nui ta ora, bro. Ka nui ta ora. Pai ana. Ka pai. Nā, ko te pōhi a kaikiri a tāku ta Ferris e pāna ki ngā kaimahi a reipa. Kua whakapāhā te Pāti Māori kaore a Ferris I te whakai. Kia whakapāhā ia ka mutu e kia ni a kia koe, Willie Jackson. Hei aha tu o whakaaro, Willie Jackson. Hea tō whakautu ki aia? O ka rau whakai me tana kōrero, Scotty. Ka rau whakai kei te tino hoha, kei te he tana kōrero. Ko tēnei, e hara tēnei mo ta whakatumu ai, mo tō tātou tino rangatiratanga, ne? Koera tana kōrero. He kōrero rūpāhu tērā, Scotty. E whakai ana tātou, Scotty, katoa mo ta Māori, ngā turu Māori. Ai, whakai ki tērā. Engari kia hau, ko te me nui, ko tahitanga, ne? Pai ana, Scotty, etahi wā mo etahi atu iwi, e he ana ki te tautoko takaupapa, e rawe tērā. Kia kaua e riro, engari, ko te me nui e tika ana ki te hono, Scotty, ki te hono. Engari, ko tērā anake, Scotty, ko tērā anake. Engari, e tautoko ana e tahi wā mātou I te Pākehā, Scotty, I roto General Seats, I roto o rātou tūru whānui, ne? Nō reira, hea rātou ka kore ai e kaha ki te tautoko I a mātou, ai? Koina te pātai nui I tēnei wā, Scotty. Ko e nei kōrero mo etahi atu. Ai? E whakai anau ki o kōrero, nā te mena ka te tiro. Ki te mahi a tātou mātua tūpuna I ngā wā o mua, mena hia ana rātou. Ki āwhina tia rātou ki te whakatutuki I tētahi kaupapa. Ka huri ki etahi iwi ki te āwhina, ana ka kia e rā momo iwi he haumi. Nō reira, ko te hunga ahako no waha atu I te iwi Māori, hia ana ki te tautoko I tā tātou whai, I te tino rangatiratanga. He haumi tērā momo iwi, tērā momo tangata. E hoa, kārea pēni henare I whai I te tūru o Tāmaki Makaurau. Ki o whakaaro nā te ahanga kaipōti o te rohene o Tāmaki Makaurau I huri ai ki o Orini I huri tuarai ki o pēni henare. Well, tūtai e tika
fair stock ki te mihi atu ki ngā tangata katoa ai. Tuka ana ki te ho atu tana aroha ki a rātou. E pāna ki a pēni, Pēni henare, kare e mohi o koe e hoa, kai te tino pauri mātou, engari he kaupapa tōranga pū tērā, e hoa, that's politics, eh? I whakahihi ahau ki te mahi a pēni rāo ko Shannon, ko ia te kai whakahaere. Engari, Scotty, e mohi o koe te rautaki o te Pāti Māori, ai. 2 for 1, e tino mohi o mātou he rawe tērā rautaki me te tohu o te party, the brand of the party. He ua ki te patu tērā rautaki, Scotty. He ua ki te patu tērā rautaki. Engari, I kore au ki a Penny, kaua e wanga, I te mea hoki e mohi o tā rātou rautaki, I te mutunga o te rā, we're all losers, Scotty. We're all losers. Tō whanaunga Shane Jones, kāre anō a Shane, I tō I tētahi tūru, mohi o koe tērā, kua hinga a Winston, kua hinga a JT, kua hinga tātou katoa e hoa. So kei te pai, kia kaha kia mai of Penny, rau e tō mahi, ai. We're all losers I te mutunga o te rā e hoa, e mohi o koe te kaupapa o te tikanga o tō rangapū, ai. So kaua e wanga Penny, ne? Ahua rere ke tēnā kororo wili, hoi anō, tēnā kororo, engari e a koe kororo losers ana, ana, ai rānei ka pai te kapa o pango ki Afrika ki te tonga a te hātarai, a te rā horoi ki roto I te whanganui ātara. Ko wai katoa wili, ko ngā Springboks, ko ngā o pango rānei, he au taua futupōro koe ngā wā o mua, ko wai katoa. Well, mohi o koe he tino matatau I roti tēnei kaupapa, Scotty. So kia hau, ka tō te kapa o pango ai. Pai ana tērā tangata Leroy ai. Rawe ki te aha ko kua hinga a Rico. Engari, ka tō te kapa o pango tēnei, tino rawe tēnei tima. Rawe, tino tautoko tēnei tima, ka tō te kapa o pango a ta hātarai ka heke mai. Wele, ka reo I te whakae, katoa ngā Springboks a tēnei rā horoi nei ki roto I te whanganui ātara. Ko tuki tāu, engari, mihi ana kia koe wili, tēnā koe I o kororo I tēnei ahi, kia ora. Kia ora. Tēnā koe, Scotty, kia ora. Oia, nō rei tiwi, hei te hātarei ka ki te koutou, ko wai o māua ko wili te toa, ki te matakite, I te futupōro I Wainganui ngā o Pongo me Afrika ki te tonga. Hoia nō rei tiwi, ko paua a Mahaki Albert, hei toi hau hou, o te kāhui hauora Māori o te motu, ko ia te kāhui I whai I te mana whakahaere I a whānau ora. Nā, he tūranga nui tēnei e hoa mā, ina rā hoki, kāre anō te puehu kia taunoa, e pāna ki ngā whakatau hou mō whānau ora. Kia hatia, hei tā Mahaki Albert e takatū ana ia ki te hiki ake I te mānuka. Te whare kāhuiari ki I taki mai I a Mahaki Albert ki tōna tūranga hou. Noku te whiwhi. Ko haupea te rangatahi, te tangata rangatahi ake, kua whakawhiwhia ki tēnei tūranga. Me mihi ka tikau ki a Wayne McLean, nāna te kaupapa nei. I oroko hia mai, e roto I ngā tau, anā ko tāku, he kōkiri tonu I tānei whakatakotoa hai. Nau mai te ao hou. Kei te tino rapu ana ha mātou o te poari matua. I ngā rangatira pēnei aia, ki te kawe mai he mātauranga I roto I te tikanga Māori mo te tino kaupapa momo haere o te hauora. E tūranga nui I roto I tēnei ao tō rangapū, tēnei ao tuki I ngā kaupapa Māori. O he rahi ngā whakapātari taringa kai te kite ake ai e tātou I nei rā tonu. Haunga te taha ki te kāwanatanga. Engari ko tātou tonu kai te māharahara ki a tātou. Nō reira, ko tātei tahi o ngā kaupapa I roto I tēnei sine, ko te puiaki I ngā kaupapa toko I te ora, hei āwhina haere I o tātou huanga mai te taiwhakarunga he ke whakararo ake rā. Te tai e pari ana ki hea.
ko ngā pukenga ōna I kawea mai I te ao hauora Māori. Hiora wanoku he pukenga ōna, o tira e waha mai nei I nā whakaro te hunga kaore whai wāhi mai ki te noho tahi mai ki aia, nā mea I mahua mai ki roto I te urewera. O reira koe tēnei ko tana taina tēnei ārahi mai nei, e pīkau nei I tana hikoi mai ki roto I tēnei whare. Rā te kōrero ko te ngākau mahaki me te ngākau titikaha. Ka te mea pēhea kore ai. Ko te whakawhanaketanga o tō tātou ao Māori tēnei ne, he kaupeka tēnei o te aka matua. Nō reira, ko whāia nei e hau I te ala e mōhiotia whānui tiana e hau, ana ko te ala hauora tēnei e kōkiri ana. Nō reira, koe nei tāku e whai nei. Pōtaka maipi, te karere. No I te ao hauora ki te ao mātauranga, kua hōu katoa I te kāwanatanga, te marautanga mā ngā tauira tuākana o ngā kura tuarua o te motu. Kua whakaurua e rātou he kaupapa Māori hou ki taua marautanga. Ko te whāinga ia mai nei kaupapa Māori hou nei e hohonu ake ai, tā ngā tauira ako I ngā āhuatanga o te mātauranga Māori me te ahurea Māori. Ko te hiahia hoki o te kāwanatanga, kia maha ake ngā momo kōwhiringa mā te tauira. O tira kia maha ke hoki ngā ara ki ngā kaupapa e whakawhai tihoa nei te mōhiotanga o te tauira ki ngā hohonutanga me ngā retotanga o te kaupapa. Te Mātai ETO Māori, a brand new Māori studies subject will offer students the opportunity to deepen their understanding of Te Ao Māori. Our Indigenous curriculum, Te Marautanga o Aotearoa, will be resourced with a detailed curriculum in Te Reo Māori, as well as 9 brand new subjects in Te Marautanga. Hei te tau 2028 ka tīmata te whakakāinga haeretanga o nei kaupapa hou ki te marautanga. Nō reire tiwi hei muri ake I ngā whakatairanga ia te tau tūwai I te whare wānanga o Waikato te rā o te kīngitanga. He rā e whakanui ana I te kotahitanga me ngā ōhāki a ngā areki o mua. Hoki mai anō. Ia te tau tūai I te whare wānanga o Waikato te rā o te kīngitanga, he rā e whakanui ana I te kotahitanga me ngā ōhāki a ngā ariki ōmua. Ka whakahaere hia he pōhiri hei whakakotahi I ngā iwi katoa, Māori mai, tauiwi mai, ka tahi, ka waiata tahi, ka kōrero tahi, ka kaitahi. Hei whakahonore ake I te hononga o Waikato ki te motu. Anei rā, Aharata Brown. Ko te rā o te kīngitanga. E whakamana nei te kotahitanga, te mana Māori motuhake me ngā ariki Māori. Ia te tau ka whakatū tēnei hui I te whare o Waikato, te whakanui I te kaupapa o te kingitanga, kia kotahi mai ngā tāngata katoa, ngā tauira, ngā kaimahi, te hāpori, kia hara mai ki te ako. He kaupapa I take mai te whakakitenga o te kingi Māori tuatahi a pōtatau te wherowhero. He ke tonu mai kia kingi tūheitia ka ngaro I tērā tau. Ka whakakia te torona e te ariki atamai o te wā, e te ariki nui, kuini, ngā waihono I te pō. I rawe hoki ki a hau, tana u ki te reo Māori, mo te roanga ake o tana kōrero. Ia wā ka kōrero ia mō ngā kaupapa e mana aia, mana motuhake e tino aia, tino rangatiratanga, mā tā mua mai ko te reo Māori, hei kōkiri I taua, hei kauwaka I ona whakaro. Rere ana ko ngā taonga no tua whakarere, he waiata, he kōrero tuku iho, he whakangahau. Ko te atamai hangahanga, te AI. E hara I te mea he tani whā weri rawa atu, kia kaua rā te iwi e māharahara, engari me matāra tātou katoa, kia mōhio ai, me pēhea te whakamahi I tēnei rākau, hangarau rākau, a te Pākehā, kia tāra I tō tātou ake ara.
He rena I te tau kāia o te kingitanga. Tēnei te tau tori tikau mo te hainatanga o te Kiremi Raupatu. Ko mātou te whariwānanga o Waikato I whakahoki mai te whenua, mai te karauna ki te iwi. I runga I tērā whakaro o te tori tikau tau, te whakaro me hoki mai, kohi mai ngā tauira o mua, me o rātou whakaro mō ngā tau kei te hike mai nei. E mana ai te kaupapa o te rā kingitanga. Tākiri tū te kotahitanga, tākiri tū te mana motuhake. Harata Brown, te karere. Ki te poi tarawhiti, hei tā tētahi o ngā rarau he hiriwa o mua, kei te whakamā ia, kei te tino mata ngurunguru hoki ia. I te whakatau a poi tarawhiti Aotearoa, kia whakatahangi atu a kahurangi Nolene Taurua. Hei tā poi tarawhiti Aotearoa, kei roto tonu I te kapararau he hiriwa etahi nawe hohonu e takoto tonu mai ana. Ko te rongo ā, hei tā rātau, kia whakatarewa hia ake a Taurua mo tēnei wā. Ko paua e rātau he kāhui kai ako mo te whakataetai Taini Jameson kia Afrika ki te tonga, ka tīmata tunei a tērā wiki. This is Dame Nolene Taurua we're talking about here, one of our most successful coaches in our sport. You know, she is not old school. She is innovative, very creative. She would have been our style of coach that we would have loved. Hei tā, poi tarawhiti Aotearoa, kāore rātau I te tino mōhio I tēnei wānei mena ka hoki mai anoa kahurangi Nolene Taurua, āhea rānei ka hoki mai. Nō reira, hei muri ake I te tāanga manawa e karema, ka tirohia ake ngā huarere o te wā kia mau tonu mai. E whai akene e te iwi ko ngā matapai huarere. Nō rere tiwi, koe nā tā te karere mō tēnei rā tūrou, parea tūrou, Hawaii ki.